Li, nitet. Kijek ada lakuna beli itu. Orang mulang ngaruan, lakar kalian kepekan. Oh, ini apa ya? Uleng dijeb li. Uli mesake basang loh. Ulang ngaruannya bejeb nah. Ya lakar kepekan. Oh, nah lo nah. Enggak pulang tuh. Tot. Ye, bapa. Mai apa? Mai apa? Enggak malu apa? Uleng dije bapa semangan bengang bertambah. Uli metengen mane. Man ye bapa uli jam 2 ne tuni. Oh, yang lu pernah genangnya kopi. Seng bapo sing ngopi tut. Bapo lakar nyilih pules malu dini. Kiap matane marsud megadang. Oh, nah lamun ketok kangon ini laku mesari pe. Sing lah tongos no. Nih galengane ngon. Makasih tut. Nah lamun kiap istirahat malupe. Ya lakar ngaruh malu nah. Nah, mu pulang subuh arwane malu. Bapo lakar nyilih pules malu gesep. Nah pe. Bini malu melingkuh. Orang mulang aruan ben tukang pules beli nenek. Ih, dia kapung lempar polone. Bangun. Gaya perakat medem dok ya. Lemungannya apa kan? Beli. Tenang kan lo. Bepulang arwane. Adi dini. Dini be, man keji orain. Man ande pules di balik pengong itu nya. Bape, mar ke uli metengin. Kiap kone ditu nyilih pules resep. Kenapa sih lo? Seken bape tuh beli. Seken, kenapa sih? Bakat lempang gaji kayu nenek. Kadang beli. Tong nyai. Kadang biasa gati nyai main lempag. Mau ngedep malu ya bape? Biasanya belikan ke yang pilih yang sembani. Ih, sajan ganti kuncer ini no. Kenapa pe? Adik lihat yud, nakitan bangkyang. Iya, nakitan bangkyang. Bape pules benah-benah. Jak lang kede, jak kurnan caini. Kengken saya maksud kurnan caini. Mungkin bape kada nangeyang pe. Makanya bape lang kede jak kurnan yangi. Cai ngelah kurnan demen KDRT. Nu masih elonen cai. Sing je melanen kuranan yang pe. Men Takut yang pe. Nah lamun keto yang bagi yang pelek kuran yange pe. kuranan beberekan keto ubuh cai. Demen ngai huru hara di rumah tangga. Jeg uliang beseh. Nih, provokator matwana laki nih. Nguren pana bapak nih. Mul banding uliang laki. Jeg